Ada pula tak puas eh? Ay, pindah bangun eh. Hai, rok. Sampai. Kenapa mah? Tanah pama, wanita kena nekong ruk, wanita kena haying teh. Teh, kamu hayim oh, kamu lagi bisnis. Tak kan, ngaruh lah. Berkata-kata kan usahawan haying. Namar, ngatanya kuat ya kamu kayak. Ngaruh kan kalau kamu tahi. Ipat, hei. Tuh, kau. Sini. Oh, đây là phim hả? Ôi kín, bị đừng nói sao? Alay rok. Oh, biar tete ngaruh sama ruan ruai teh. Alay siya mo. Bị đừng nói sao sao? Teh, benar pak. Abang pak wan tangi pi. Teh, lòng mình cứ đập xoay phi cái gì? Dari bapak mo. Oh, hai kín mà. Relation eh. Thế mẹ bắt, bị relation đâu? Nga rambut baik, panjang ini dah. Kamu bilang Hoj meh. Ngawal kita puying meh. Nanti bisa cloud dah. Lah, bisa cloud, syariat, malah syariat dah. Dari seumlai lah, sukli. Demi mana ini pat meh? Bisa ri sekendang. Ngawan kai meh. Mepat, ngawan lah iyo. Hamba kadang tamarwet eh. Ngaruh ngawan, dan kam tang para marwai teh meh. Onde bang dan kam anu lengot. Ngakendit, mars nios ngakusur menton kendang. Ngaruh meh, ngakendit. Mas nanti diing mame. Berapa kendit mo? Sibit teh, lamit nga. Omlong ni bapak teh, berkat lang kiweru. Hang ni tilak yap nga. Jangan. Ui, ngademut ulik. Kuat kai. Wan le ayu pat. Thật mà. Tip, unik onot kami ya para marwai.
Utia leyu tonto. Ani, just lemmo. Bahbah, kenapa hiyo anak ipa? Kenapa? Wah, kesel lang ito. Bahdeng, kenapa? Hiyo anak ipa? Kenapa? Yan na, meh. Kaya. Lihat nang nih meh. Tuh. Udah leterai. Hilang lek itu. Setengah ruhin kata. Kabut deh. Aku kok. Miklet ayo mah, kawan dia. Meh pat, mikledek Emeh, ngadut kam keren nih kukong lembah. Mending bidan meh ngam keren meh. Kita memang ke ome. Perlok lu. Perlok meh. Tambah belum meh. Ke ome. Jalannya no. Ani ipa. Kok mana ini? Mana ini? Ini. Om deh sama nggak? Berai. Di sini dah. Oi meh. Ini pat, mana? Ini. Nggak ngawan body ini. Ini ngawan body yang nggak. Kenapa? Belum. Nah, kawan put ini kawan put yang Dua ipat. Nih. Ini iwan nonkam, tengah rut nawan nonkam. Nih iwan nyabut sama kalianmu. Dan kamu yuk. Belum. Nih, wanton kam ya. Kam teh. What kam?